وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menerona dalam tanwa untuk syawallah rakyat sebentukan Nabi Syahadatu Salawatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Arun ini syabab wallah akhir sabutan tanah Islam semanusia ayami alui umang umangan ulama Tigana al-insaniya arba'a asya. Syukun manusia na kailangan na magtagabur ka ang kaapatagad asyay. Basta asaka na manusia ka. Wala aba ka manusia na dengan gua kakala abu manusia abu dah kami datang tabi'u kabelero na fi husni kalam, fi husnil kalam basta ang manusia ka na apya syubang kabukatero na pipipian ka pipipian ka sa pipipian ubang kabukatero na padanan o para manisan o manusia ato naman na para manisan ayaw maanan niyan na padanan sa buntalaka manusia at nakikita ka ang mapuprakatay niyo sa tao asalot ko mga pipikatero pamano ko takya pagagiro ko na kaakin ako problema to ako iya miya kapia-pia hindi mo kapiro miya kapia-pia dati na miya kapia-pikatero para manisya na apir manekatay ka na amay ka umang katero na sipagpagdang sa korikuto. Ano maligila ko na di ka di pag-istorya na pagkuhin ka niyan na umadungang mo ang otwa-olo niyan na sinta. Yaw pa kayo, hindi na ka. Sabi na, pag-ina ka maswasa mo ta mga katero. Opo, ayaw ko na ibarat niya nakatero ang mga ginawang kaaawa ka niya sisingayin. Kana utos yung sinakapin ka niya. O pangay na ito na, ano ligila ka lang? Ako'y kamistoryan ka, na naman nakatero ka, na purpurbuhay niya. Sabi, na andun ni katalikod ka, na naman na anta-anta, na di ka nilisita. Nakalaman ko manusia. Nakalaman ko tao. Ayaw ko na manusia, arupaan ko na manusia na fi husnil kalam, na di ako pinagkatero. At ano? Ayaw katero namin na tina qawlun ma'arufun sadaqah. Syukatero amapia na sadaqah. Na ayaw ko nakatero sa Quran na al-kalimatu tayyiba yas'an. Syukatero amapia terwawa na pagpamanik sa kawang-kawangan. Pagpamanik sa kawang-kawangan. Pamana anjun ni kapakatero kasakatero amapia na pagpamanik sa kawang-kawangan. Ato
قتل والله نبي الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقبضت والله يا محمد apa maka bersangka sepateruka sangkanan amama mematau masih kairan dirpagawaan sangkot wakaya maknanya na meliliw harta pamana upama kaaya ipagawit na mababateruka na pumakasakit talaga kepada kelakau na pagawaan kan ng mga persang supaya mananira dengan harta nah ini memang apa yang abang siya tadi Apabila kau nak beli premium, nak ingin anda melihat premium mahal, asyik ada premium mahal tua, ayat pun banyak bersabila mahal, ayat berfikirlah nanti nak kawan lagi siap ini. Ada orang muslim terlalu buruknya ayat berlalu. Okey, masalah kau mana ke ani berun lagi bukit namirun, apa pun makatan nunami, karena awak ini kawasan, apa pun makatan nunami, ambil takwa, tadi kita banyak kasih silam terang. Dia memang manusia only bagaimana mana orang Allah nama di sana dia wa anta nama ada orang kalau kenapa tidak nama bahasa nanti mengenai Allah nah kalau agama manusia في حسن الاستماع في حسن الاستماع نقيلمن أبسطا أمنوشيخا ما بيبقى apa makin atau nama cakapannya nama bيبقى apa makin nah ibarat yang danikan lima bistore atau syurga nah betul makin dengan kafiir ya malah kalau tabi adiknya syurga tadi katakan jadi nama Nanya apa saja kalau orang Surya, namanya bagi Surya itu nama tu ada dia fikir apa? Gila apa nak ni Surya hari itu? Ayah kata kalau nak berkembang faham makin tu. Dan itu apa agama manusia ini? Kalau nak bersama manusia apa? Nak terus berkembang, nak berkembang makin lebih lebih dia. Jadi semua ulama. Orang sifat angkut atau sifat bulan. Asyubulan, apa maradan kadir, apa makabakan kadir, apa makam keturunan kadir apa lagi? Kami dengan mengurus kadir amat kalian. Ada dalam manusia, ada keturunan kadir manusia kan? Apa makam keturunan mobil, apa makam sakit mobil? Nah ayat sakit ada di mata, agrabis alim timing. Paman siapa yang tahu sama agrabis? Nah lagi sebenarnya kami makasanya. Isyukan ada kata alim, amilik syurgan. Aku lepas musyainya, dia asyik tak nak berbiar musyainya. Bila tengah lain, tak dia syur, barang yang ada tempat katawan. Nah, ayah pergi segera ini apa? Ayah kala ini ada tak kalau berbuah. Suami masa bini buta tak ada taruh maka tapi lagi penunggu. Nah, ada kau penunggu manusia nanti ada manusia khadim. Nah, ayah pergi segera maka nasyubeli apa yang mana ni lah pendapat. Malah mana kita mata biu. Ayah makan ini, kata apa manusia? Ayah maknanya nakama manusia itu. Na ma'rifatul huquq, ma'rifatul huquq. Na katawan ka semua kabar. Akibat pada ka udah tak manusia. Katawan ka. Pamanatun kabenar ka ina ka manusia maka. Antun kabenar ka sharingan ka. Asakatan naman natabi nama dalam ini mata orang tu dikatakan manusia dengan dia. Nanti kabenar ka sharingan ka. Nanti untuk apa siapa tak kualengnya. Ikira ada seorang saja tak apa siapa tak kualengnya. Isana kabenar bapa mereka. Apa taliban. Dia barang yang semua. Nabi Syahun Anuran La bela kau si Umar ini apa bela kau Nabi bela Nabi Asyad atau mama apa perkataan ini lagi yang dikatakan apa perkataan dalam kata mama
Al-Malik Umar. Dia kata mama ini Syekh Umar. Angkau baru anak imunya lah, angkau tak ada yang masuk kalian. Tapi ini dia Syekh Umar. Tapi ada yang lain mama ikut kemudian surah. Nada hukuman mati, nabi hukuman kotor amama. Ini orang fitan. Sakanlah perkara anak semua fitnah. Mama fitnah anak perkara. Nak mana dulu Syekh Umar ni beranak kemudian kasurnya orang orang Umar hari mama mundur ada kata lekasa. Dia namanya kena istirahat mama. Nak keluar apa pas nak keluar hadir ayam mana ni Nabi Urai. Ayat al-Umar Al-Quran. Natihina Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الشيطان والله أميراتي نبست أدنى قوم الخلوة فننطر أتوانيوا ayam dulian nakasuruyan di makapang bersa peterolian nade ini tuwa na kaipan mo kaame kaklan tuwa na namya kambel bakan sabel bakan siniyo ino na wala na po mga kasuruyan magberni ino kana ayo ni mata na api apa tema ko din api akali dia ko din akalarangit tanako ino tudani ay baka may tuwata Shekarmaka na meleka sila na usinwayaka amunto sila po restaurant na gagapa sila sinwayaka o ay pagpagipunin na pelonian no kamabit pagkaroon igila sawali na niya ko niya pagipusyapan yang berdalam koto asyawir aku kalau na angkar mga tigawa kerway Masya Allah Pamana tabi, mana pernah dikira buat kira ni soal umur, pamana dikira buat soal. Adik foto ayam mana ni nak handu dua ya, adik gigi nawai, nak dia umur ni apa. Ayam mana foto kakai, nak foto asyoloya. Ia apa kami apa ni berpada ni dulu mana ini market ikan. Kapsunya mana ya, malah apa sekarang apa kami tolong kamu apa. Masya Allah, kami maka syakibu. Nah, olehnya. Ikhwanatu ya Ali, kita makan mama. Bagaimana itu pertemuan sebelah? Nah, ada itu awal pertemuan sebelah. Nah, ikhwatanu, nah ada pun nama tertentu ada Allah. Nama terkait tiga syakin dan perkataan nama saya makan kenanya mama. Atau kumar kami mikiran nama pikir bagaimana mama. Tidak lebih pikir dari mama saya. Na tuwa ayah pamimikiran ng kahiya Umar kapipilan ka nakatira ka na mama na tinatulad si Peterwe na tinalaman ako ta Peterwe pagkanay ipagkukuha niya syukra na tinaman ni Peterwe na tuwa niya pamimikiran ng ka so tigil so kapatay tuwa niya so kapatay na benar so kapatay pamantingin Umar begitu so kapatay na tinapiw Natingin ikut kemudian kajian kabai obatai. Nasa kamar bakal bayi. Emangnya seorang namanya karena sak tidak benarnya. Orang kaya berkata kebebasan apa bayi. Ayami Aisyah kita, nak uman mapita, na makapito puno kakasih mo na kano, na igira ko na susya kawalay, na anakin mo anyanong siya na tumog pa rin bibigyan siya na kalmo. Na andun niya lang yate ko sa kawalay, na sibilin pungan, ng gurung-gurungan ng kaysa kapamilya, na dala nila ng kaysa kinan ang yatay, na umanisa na kong brok nilan. Ay, dawamay! Ay, dawamay niya, wapatakay na, karumakan na, watakay niya, tay ka. Ay, dawamay na pinamulakan niya, harapan niya, tirlag. Napetukon kegaan syawarakan mo. Berbetuk masang kutawalay anak iwanan sa nyawa. Namo meron po na kaisa kawalay. Ani petenina na kaisa kira na miyatay. Akino ani sa nyawa. Nadilang kaya syawarakan mo. Napagiro syawarakan mo. Ani na siya ni pakapamagilaya. Ino ka na rin guguraw. Guguraw ka naman kaisa rakan mo. Akino anak sa nyawa.
akan abakan inaniya kana abakan kinuan saniwa abakan pibur ada mau masumurian kakemo anak saniwa kami masumurian dan abakan inaniya tumanakan mau wallahi la abka wahid minkum ahad syai'a ibtul tumanakan mau sakapurullah kadiya kan sekanu pagawan sakawalay satama sadia kan sekanu malalan di kesekadul pagawan sakawalay o dia kan sekanu malalan papa makanya ko tuan ning guru pada dengan nasi sakiran o manusia na guru ado matang kuado di mak pernah apun guru kira di mak yo pe ba apun guru kira apa ka guru nama nanya kapan di sumana kamu nanya dia ai ini mata gua berusia mata titik satu waktu Pakawat-tawatan Allah na ay dapat kaulubul madalagi man to sa malakan mo na siya kata na makaagaw sa harapan sugo ay mo niyan Masya Allah Nabi naman Allah subhanahu wa ta'ala natin na ikadwa tingiyana pagkababaan niya kung sa petra tumuma ino ang tingikira lang iti siya kaya pagkababaan niya kung sa petra natin na piyo Antara abis terbuat bagi pula mana kata mana nama tiada nama kerana syakitna. Nanti abis kawan apa kerana bayar maka nanti nama terwa. Nanti nama nak kata kata Allah Al-Quran. Kata Allah surah At-Tagabun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum mata anak tubuhlah asyomana kamu tiu asyomana watayu napik narkaman atau susun lebih terus Al-Quran asyomana kamu tiu asyomana watayu napik na mana ada mana fitna na tepeng kenapa ayat itu mana lagi kalau nah kenapa ayat itu ada kau yang ada kalimat fitna kamera kami Atina matang ko makasya makambala kung napulong malakul kami akambalay dari upagaman natina siya makatrabat kung napulong malakul kami atrap natina siya makapamasaw sa mga lupa napulong malakul kami akwa natama sa landang na pulpuli natin tama niya ito natin upagaman natama sa nipon na ewan na nila pagdiyakat Jadi mga tao apitna miapitna ko tamo kira na miapitna ko mga bata Masya Allah ada lima bagian depan kaya una anya itu pugitaw akada kalawata igila amada kada kaliwata dari na kaya unanya api ana una tamo na miakwang ka ami kadi kamada kaliwata ubak kaya mga wata aken dadangun dute na piadin na wata aken Allah api ayo wata na siya mataw api ayo wata na dua mataw api ayo wata na tara mataw at asalamnya mga api-apiya Asyikuran mo niya mga pia-pia. Ako man siya simbaya. Namamang siya po Allah. Ya Allah, Ya Allah. Rinain khasina. Siya mga. Napamiron siya ikaduna. Ya Allah, Ya Allah. Napakasurga masila siya mga. Nasiya katalong napamira. Ya Allah, Ya Allah. Napakarinduan ka umuri ina ang siya mga. Na din na unaan yan. Awata niya ka sa wata. Pagkata mo ka. Na may kaya wata kata din. Na 20 wata. Na lang pangiraw. Allahu Akbar. Mana-mana beda-beda ayat apa nasyusyaw na takabut, nasyusyaw na amang, nasyusyaw na bukog, nasyusyaw na berwapa, nasyusyaw na smari, nasyusyaw na maruti, nasyusyaw na suryan, nasyusyaw na taliantan, kami na kompleto. Ibigay siya ni meeting na matang wala ka pagkasan. Allah Ila mo ko na disisigiye baswakari iwatakan na madapalawata di kapanan bidaan ay magbumiya sa watakan na lang kalibuno ay ni kagihan na lang tigas siya pati na mga siya niyo Masya Allah adi mo rin adin ko na rakian nadal arfulullah naturuani at taruding kakabiyo adir ka na nakabasaya kianan natinatu na ang pagpila tumumara Natina siya kena na ada na tulian asu Allah isaisa ada tulian Allah isaisa na su Allah na bu ana tulian Allah
Ana kona miasho Umar makia nora. Na miaka kira na pagkibig siya ng koto ang ummati Uthman bin Affan. Ayat tubuh Nabi apina kamalay kaya kung mga umatakan dada oprakalawa ko Uthman bin Affan sa kalay kaya. Pagkipagsiran, antay pinakamalay gado kung mga matulabi. So Abu Bakar As-Siddiq, antay mawaraw kung benar kung mga umatulabi. So Umar bin Khattab, antay pinakamalay gado kung mga umatulabi. Pinakamalay kaya kung mga umatulabi. So Uthman bin Affan, Allahu Akbar. Naman gede-gede. So Uthman bin Affan, namiyakalay kaya. Igila dipiligo na din na pagaling ni Kokin muli at pag-sujala bin ang so tatorian so sakalian na din na pagaling na ingin di bersaanan lalu mana mutakali ni kaya Allah na dito po siya kaniya na ada pamana tabi ang mabukito na kaabaiya igila dipiligo na manungmu at na ngelekan siya gila na titrahap na sinipigo ko hindi kasi na pupunan mo na mamamalaw na pupunan makanya naman ang yan pupunan niya sa kado at kinagtor na ako abi ako matalagang pinaw naman at hindi ako may grabe na miya nakalakan na kayo mga itata tumasan ni mga silay Allah Api yang pernah ke ayah mana ni nak ada paman ada punya aku nak biru kan dalam kau sampai itu ni ada setara mana kau boleh nampak di mana pakai itu semoga apa ni sekopolo so kaget deh tadi ya nama ada orang kaya apa yang ada kalau masalah nak di mana katakan kalau itu ya tak boleh Akhirnya masya kaya, masya Allah. Bagaimana tuan ke amal masuk sekali betul masya Allah yang kaya. Ada patut lagi kaya. Sana, ya kasih bela usa ina komiko. Negara mana dia boleh pasuk ini nak boleh sa pakan aja tinggal. Nah bukan siapa dia pakan dia. Nama dapat negara mana dia boleh negara siapa buat. Nama dapat dia orang mana Pinatna sa bakang piko sa lutbo ang sinilasan ng talupa. Di uli mga sa mata may nispartan na sinilas. Miyapos nito. Nalabi na balik na. Nalapay mo nga na matapay. Ang magsiyaw, na may kakwa ko sa talupa na sikan hanapan. Labasakan ko ginawa yaman. Agi sa eskwela sa jipe, na no ID, no uniform, no switch, no internet. Basta talupa, nagka pasok. Kung may pabasakan ko ginawa yaman sa talupa ay namay kong Karena keawangan nggak terlalu tiap minggu. Nasa persuasion, nasa mana nanti satu orang yang ada lah. Yang kita apply kami nanti ada pun asal bunyi bapak di pukai lah. Tapi yang umumnya, yang kita mana tertentu mana pertama kita biar nasib transfer kalau paman ada. Tiada yang mau tertentu yang apa mana ya? Bawa pakai rusuh. Sudah nak yang orang di dalam bunyi bapak di pukai lah. Nah kita pernah Petrusani sudah ada timur. Nama istimewa pun ada di pikir protolin ada dua ada timur. Nanti ada urusan. Dia di pelugi. Ayah apa perlu mana? Dia kira telur dan patulah pakai timur. Oi, nama Malaysia sahabi. Oi, na sahabi ini bawa sahabi yang kotor mami. Na bumi kira bawa. Na bumi kira bawa. Nama itu sakana berdewa. Pamana ishakurin awata amya kasabi sa papagana chenu amaro kamera sai. Ila ko pagpagili na mga ni usakini na di pa taw nila usiyama. Namini ko sa batasa. Namana ko makamana ka pipit magus. Dali ko plan niya mausi. Nado kani sumber gani barkada. Miya ko basarawan jematan satu na miya ko basarawan dali na makoma. Dali ko di mga di. Ada lu terwa. Kage ko na taw usakini. Akhirnya kedua usakini ada boleh. Tiga dia mama, munti aku makan makan dari tahu sama desa. Dia maaf, bahasa apa tua. Tidak apa kali. Nah dia malam dia makan dia masa yang dokter malam dia kan kasih first. Tiba malam dia tai kaki. Dia kali gitu. Nah dia baru bangun makan. Kalau dia lagi, nah lagi mau berani
kami nak perlu dengan usaha dia lalu ada pengurus lama. Ini bisa dikau. Beriman tu akhir dia terima tu semua kata kita dan terus dalam paman akhir kami kisah musyawarah. Boleh tahu nak boleh dia. Masya Allah. Mana nak dia lakukan? Nah, orang yang nak ayat itu nak terkadang nak syakata wa awliya. Ayat yang nasur yafi. Katakan ayat yang awliya, ayat yang awliya. Nabi yakin boleh ko Allah. Ayat matakan ko musyrik Rasulullah. Awliya Allah, aman Nabi yakin boleh ko Allah. Masya Allah. Ayat yang nasur yafi. Nah, umat bermiatin darahuna di pamangan Allah. Oi. أتينا استعنت الله تعالى سبحانه وتعالى أن يراني مقام أهل المقادير ميتين عنوان نطلبني لك والله أما قيلاك السماء قبل أكيك بذلك